الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام بفرم وإسلام، نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم يسمر جاشو مري كتاب الكبائر مبزاها بكرم إسلام ومكيرين وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله وقال سيجي والله مجرد موي عقد الباب في كتابه يقوز لمرجان مجتوى أو إتاء باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله. قلنا مبزاها بكرم إسلام ومكيرين وإسلام من الكبائر وجاء بكرم إسلام وما كجندر كره حرمو ازدراء النعمة غسوزغورا إنما يا الله سبحانه وتعالى وكشاك كوي هكا تشيرو غاتيا نكوي بوبجا والاستخفاف بحرمات الله لتسي نو كوغومرا الله سبحانه وتعالى وبجيتا كارين وجوروسي كونما زيبوه دغاجو وكزيت قوارا هنابي وكذي كوريشا أو بيجو من الله سبحانه وتعالى. هذه كبيرة من كبائر الذنوب. يمين مبزاها بكم إسلام وجمك يريد الإسلام. برج الشيطان مما يريجرا حرمه يو الله يمزك بوها إنما وإسلام. برج الشيطان إتهاجر كوكورك ممتما وعيوكو يونم تشيري تكون هك يعني هذا تشيرو. وزاره من يرى بيمو دوك الله كيموها. هالشيرمين سميتي أبج. ugasanga kuri we inema sigaye yumva kari ikintu kiraho nyine kidafite agaciro. wallah burya istighfaf an-ni'ma gutesha inema ya Allah agaciro ukumva ko mu mutima wawe nta kintu ivuze, ibi ngibi la yajuzu ala al-muslim, ntabwo byemeye ku muislam. biri no mu mpamvu zituma mu minsi iri imbere iyo nema Allah subhanahu wa ta'ala yikwaka. izdira'u an-ni'ma gupfobya inema ya Allah ukayitesha agaciro من الكبائر بالمبزاها بكرو أو رأس نكوى مبزاها بكرو بالنوم مامبو زيتما الله سبحانه وتعالى أيقوى مربان الإسلام. فلا يجوز للإنسان أن يحتقر النعمة نقول زيميكم إسلام وقصوص النعمة، بل عليه أن يحترمها ويجلها. أهو ويرقيكم إسلام ويسافك جرا يوكو يوبها إنما يا الله أكو يرنغنا كوس أكيها نغتشيرو. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما في الميمان محمد صلى الله عليه وسلم يفوزنه انظروا إلى من هو دونكم. برجع لوشاكم من إنما يا الله سبحانه وتعالى قد جريبا أولي منسيا ويوزي جريب جفته نون هو قريب أبتوي في تبري منسيا ولا تنظروا إلى من هو فوقك تنقص إلى من هو فوقكم قل هو كريم أوكري هجرو. يعني برجع الإسلام نشاكم من إنما يا الله سبحانه وتعالى قد شركاء يقريوه. انظر إلى من هو دونك جريب أولي منسيا وأودى في تيو النما، ولا تنظر إلى من هو فوقك نو كريم أوكري هجرو مونما. هو يريد أولي منسيا ومونما ويتمنى قد شركاء يبدو في تي نبو هامبا ربقى بجو إمري الله سبحانه وتعالى. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل. بورجا بورجا بذاتما ممن يغتشيرو كينما za Allah kurine nimuzisuzugure. Bijari Islam igihe uzajureba igihe cyose ukuri hasi kurenza kureba ukuri hejuru mu Islam. Wallah uzarebe niba ufite inzu ubamo udakodesha je utekereza abakodesha uburyo babayeho. Wa kadhalika niba ufite imodoka mu Islam ushobora kujya gushaka n'igihe ushakiye mu bihe byose, haba imvura iri kugwa cyangwa itari kugwa, jya ureba udafite iyo modoka, bizatuma umenya agaciro ka Allah kuri iyo nema yaguhaye Islam. Jya ureba kuba utambuka uri muzima
ntabwo urwaye uragenda aho ushaka ukagaruka jureba baryamye kwa muganga badashoboye gukora wowe ngibyo ukora kanu mithlak bari bameze nkawe mu minsi yashize nabo baragendaga barya banywa ariko akakanya bari kwa muganga ntibashobora gukora ngibyo wowe ukora ibyo bizaguha gushimira inema za Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya. طبعا يا إخوان إبنجي بتويفوز في الدنيا مجرد نبدأ الدنيا أما الأمور الأخروية نجرد نمروكا نبشاك الجنة جريب يتوسع وكله هجو. طبعا الحديث رسول كتبه رنجو جريب أبريها سيجي يتوسع نبدأ بذات مؤمن إنما زع الله سبحانه وتعالى كريوه هذا إبنجي نيجيه إبجو أريكو بريبه أري أمور الدنيوية نبي نبجاهن كريه سيداك الدنيا. أما أمور أخروية نيجري كرني نمروكا جويغا نبكوري هجو أبو سيزي با أبو بكر با عمر با عثمان با علي با أبو هريرة وغيرهم من الصحابة بري نبغوا مكوري براو كان فتراو جرو وكان نبيغانا يجيه ورغو شاكا إيجي الجنة سجوا الإسلام. أما رجعت الدنيا وريا بزمودكا ينزو وريا في التي في جوريبا وهو كوري هاس نبيو بذاتهما فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل نبيو بذاتهما ممن يغتشيرو كنما زا الله كل من موسى سوزو غري الإسلام جاري يجيه مزاري وأبابري هاسي مجرد من نبتونز بغاية الدنيا والإسلام. فيعني لا يجوز للمسلم أن يزدري نعمة الله عليه. نعم جميعكم إسلام سوزو غري نعمة الله سبحانه وتعالى. ويا إخوة ببني الإسلام من إزدار نعمة الله على الإنسان نمو بينو بكوزكو غرغرا أبان بغم قتيني مانا كوريجو مبغرغا زيوكي نما زاقا وتزوبها حرمو إهدارها وإلقاؤها في النفايات والطرقات خاصة إذا زادت عن الحاجة. أبان نكمني فيديو إسلام والله لما زيوفات الدنيا منغوزة الإسلام aho njya kubona ukabona imifuka y'ibishingwe yuzuyemo imiceri yuzuyemo za makaroni ibiryo abantu bakabimena. Hano hanze hari abantu bashonje, hari abantu barya rimwe ku munsi, hari abantu niyo rimwe ku munsi batakibona. Wallah weho Allah subhanahu wa ta'ala yaragushoboje uri muri babandi barya kabiri ku munsi cyangwa se rimwe na rimwe gatatu mu gitondo uba witeze byo bita breakfast cyangwa se bya bindi byo bya futur bya biryo bya mu gitondo ibyo byayi ibyo nibyo gufatisha byose wowe ubyiteze. Saa sita urarya nijoro urye warangiza inema za Allah ukajya kuzimena mu bishingwe ndetse no mu nzira mu bishingwe muri za ruhurura n'ahandi nk'aho ngaho. buri ibyo ngibyo no gusuzugura inema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha kufru ni'ma ubuhakanye inema za Allah subhanahu wa ta'ala. burya muri kufru ni'ma mu guhakana inema za Allah subhanahu wa ta'ala harimo na madha ihdaruha wa ilqa'uha harimo kuzisuzugura uzijugunya no kudafata neza inema ya Allah subhanahu wa ta'ala. wallah nado ninjira muri kufru ni'ma. iyo inema ya Allah uyitwaye nabi burya bitwagura muhakanye ku nema. alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum dar al-bawar jahannam yaslawnaha فبئس القرار. أرانو الله بتقول جهنم والعياذ بالله. أرانو وقر كفر كنما زا الله سبحانه وتعالى cyane nk'abantu baba bafite ibiryo byarenze ibyo ari bikenewe usanga n'ahandi bihutira kubijugunya uretse mu ngarani n'ahandi ngaho ngaho. فهذا لا يجوز. فعلى المسلم أن يجل النعمة ويقدرها. Muislamu ngoma kubaha inema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wasallam umunsi umwegeze kugera iwe mu rugo mu mbuga asanga hari igice cy'umugati bahataye cyandaga yaho ngaho mu mbuga. Rasul sallallahu alayhi wasallam arangije abwira Aisha ramubwira ati ya Aisha yewe Aisha akrimi karimaki fa innaha ma faraqat qauman thumma 'adat ilayhim. رسول الله عائشة رأيت يا عائشة يا عائشة أكرمي كريمك تورا قرئي إنما الله يا بهاي
فإنها ما فارقت قوما وكورا يكون نغاچcyane Allah aha inema umuntu yarangiza kayimwaka iyo yitwaye nabi thumma aadat ilayhim gonoro honga zongera yibone nko byari bimeze mbere ni gake Allah akbar burera ikhwan inema ya Allah iyo ikinishije Allah kayikwaka kugira muzongera uyibone bigutwara izindi mbaraga abayisilamu taban nahnu twebwe ntabwo tuvuga nka kwakunda abantu bavuga ngo amahirwe ngo ni rimwe mu buzima hada kalamu tafi aya magambo tuyemera mu dini Allah subhanahu wa ta'ala yahaye Firauna amahirwe inshuro miliyoni utabara sibyo abayisilamu wallah Allah yahaye Firauna amahirwe inshuro zingana si nyinshi amutumaho Musa alayhi salam na Harun Allah muri Qur'an yaravuze ngo ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى بفرعون تقبها ما يرغى منشي بتميرك إبجاتشو بتنغازا بميرك ومهمبر غاتشو أريكو فكذب أهتموه هكنا وأبى أرنانغ أريكو مكا الله أريكو بذلك ولقد أريناه آياتنا كلها بتنغازا بجاتشو تقوار بميرك سبجيج Musa yaramugendereye kenshi amwereka ubuhambare bwacu fakadhaba wa aba Firauna arangara akana arigomeka wal billah twanambo turi muri babandi bavuga amahirwe zarimwe mu buzima abadan Allah yaguha amahirwe inshuro zitabarika subhanahu wa ta'ala inna Allah yumhiru wa la yuhmilu abamenyi baravuze bati Allah yumhir ngo Allah tanga igihe ku muntu akaguha amahirwe menshi wala yuhmil ariko nango bisobanuye ko Allah yazubaye cyangwa se atazi ibyo urimo burya mu Islam nubona ugomera Allah subhanahu wa ta'ala ukabona Allah nikakomeje kumufungurira imiryango ya riziki utazimira ngo ibyo ukora Allah ntagabizi abadan la Allah tanga igihe ngo Allah tanga igihe kinini ku muntu Allah akaguha amahirwe menshi ariko nibisobanuye ko yibagiwe cyangwa se atazi ibyo urimo byo kumwigomekaho الله سبحانه وتعالى رسول يبقى عائشة رضي فإنها ما فارقت قوما ثم عادت إليهم ngoni gace cyane inema ya Allah yayikwat wongera kuyisubirana na bimaana bisobanuye ngo wayisubirana Allah yayigusubiza kaguha nibirenze sibyo abayisilamu birashoboka uramutse ukoze tauba ukamugarukira ukicuza kuri Allah subhanahu wa ta'ala yaguha nibirenze ibyo yari yaraguha mbere sibyo abayisilamu in sadaqta cyangwa se in kunta sadiqan fi tawbatik iyo bari umunyakuri kuri Allah mu kwicuza kwawe Allah yagusubiza yanema akayizana inikubye kurenza madha uko wari uyifite mbere birashoboka cyane walakin ariko ni gace cyane uyisubirana bigutwara jini imbaraga y'Islam wallah kubera iki inema ya Allah irakomeye na muislamu agomba kuyitesha agaciro فعلى كل حال المسلم ينبغي عليه ماذا أن يقدر النعمة ومسلم قم كوها إنما وإذا كان عنده فضل من طعام فإنه ينبغي أن يدفعه إلى المحتاجين والفقراء يجي أفتئ برجم جارينز يجي بيمو كيبي تشيني ويواوي برجو متين أغروك بمنا في النفايات والطرقات ومتين أغروك بمنا مبشين ونمو ميانا نمو بموتين burya igisubizo nuko bijyandira babikeneye hano hanze hari abantu barya ku munsi hari gushobora no guhamagara abana muri karitsiye ukababwira ati muze murye niba bikonje ukabishyushya Ibn Uthaymin rahimahullah Ibn Uthaymin bigeze kumubaza ati ya Sheikh wavuga iki urugero uramutse ufite ibiryo wawe wahaze ese ibyo biryo wabikoze iki byasigaye wabimena wabigenza ute Sheikh arabwira ati ibyo biryo byasigaye uhamagara cyangwa se ukabijyanira ubijyanira abandi babikeneye batabifite baramubwira ati ya Sheikh hina Saudi Arabia ntabwo ubura n'uwo wabiha طبعا فعلا والله twitwa Saudi Arabia hariya wallahi ubura nta muntu wabona waha ibiryo wose ni wamuvala twajyaga tubona imiceri bayimena n'isamaki n'inkoko bakazihera amapusi mu muhanda wallahi twajyaga tubibona Sheikh none hano kina naho wabona waha ibiryo wasigaje ya Sheikh Ibn Uthaymin arabwira ati icyo gihe ngura bishyushya nawe ubwawe ukabirya ukongera ukabirya ukabiheraho iyo ugiye kubirya kurya nijoro cyangwa se ikindi gihe ya Sheikh hari abantu badakunda kurya ibiryo bishyuhije niko bamubajije
Sheikh arambwira ati icyo gihe ubijyanira amatungo, ubijyanira amaza amatungo. Burya iyo ibyo byanakunaniye wowe uze nabo biha utari na tayari kubishusha mu ndyo birye nta n'undi ufite wabiha. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yaravuze ngo bijyanira amatungo, akaba ari yabyirira. Ya Sheikh n'amatungo hari n'ibiki? Sheikh arambwira ati mu buryo bwose bushoboka ntabwo byemeye kumena ibiryo igihe hari bizima. Noneho bimeze gute twebwe twirirwa abantu kubera umurengwe bamena ubugari mu myanda, ukajya kubona ko umuceri bawumenye, makaroni, firiti. La hawla wala quwwata illa billah. Fala yajuz. Rasul sallallahu alayhi wasallam yaratubwiye ngo idha waqa'at luqmatu ahadikum, gumwe muri mwe nabari kurya ibiryo bikamucika bikagwa hasi, itongi ry'ibiryo rikamucika rikagwa hasi, gufalya akhudha, ngo ntukabireke gutyo ngo uyite uritoragura. Urugero uri kurya ikirayi kiguye hasi, Rasul aravuze ngo gitoragure ntukireke, gufalya akhudha, uyite ugitoragura icyo kirayi. Tabani ikirayi ni urugero twatanze, wa illa ariko ubundi iyi hadisi kora ku biryo byose. Gufalya akhudha, uyite ugitoragura icyo kirayi. Wal yumit ma kana biha min adha, ngukureho utwanda twaguyeho uhita udukuraho. Wal yakulha, nguhita ukirya icyo kirayi. Wala yada'aha lishaytan, ngo ntukakirekere shaytan, kuko iyo utakiriye ngo shaytan ihita ikirya. لأن الشيطان أيها الإخوة حكومة بان الإسلام الشيطاني يفتننا من الدم muri kintu cyose ugiye gukora. Burya shaytan biri nawe. Shaytan haranira kugushariki, eri kwifatanya nawe no kuba umufatanya bikorwa nawe mu cyuyi murakora cyose. Kandi shaytan ni adui wacu, sio Islam. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah aratubwiye ngo shaytan ni adui wanyu, namwe mujye mufata nk'umwanzi wa Islam. Shaytan rero buri kintu cyose mwene Adam agiye gukora, shaytan biri kumwe nawe. Ibi nashaka kuba umufatanya bikorwa nawe mu byukora byose. Iyo ugiye kwambara, shaytan biri kumwe nawe. No mpamvu Rasul atwigishije iyo ugiye kwambara heri iburyo, vuga aya magambo. Iyo ugiye muri toilette, shaytan muri kumwe. Waba ugiye kurya, shaytan muri kumwe. Niyo ugiye kurya, shaytan ibihari. Kama qala Allah ta'ala, ibi Allah aratubwiye muri Qur'an. Allah aratubwiye ngo sharikuhum fil amr, ngo shaytani yushariku al-insana fi kulli shay. Ngo shaytani yifatanya na mwene Adamu kuri buri kintu cyose mwene Adamu agiye gukora. Ugiye kwambara inkweto, shaytani muri kumwe. Ugiye kuryama, shaytani muri kumwe. Ugiye kubonana n'umudamu wawe mu buriri, mugiye gukora igikorwa cy'abashakanye, shaytani bihari. Nayo ibishaka kugira ngo yari ifatikanye nawe mu kurongora umugore wawe. No mpamvu Ramadhan Rasul agiye twigisha sallallahu alayhi wa sallam. Rasul ratubwiye ngo ikirayi niba kiguye gitore, wala yakulha, ukirye. Wala yada'aha lishaytan, ntukakirekere shaytan, uko nukireka shaytan yakuluha irahita ikirya Islam. Kandi shaytan ubugomba kumwima nicyo kurya kuko ni adui wawe, sivyo Islam. Fa huna hano hari filosofa abantu bagenda bazana ngo rone shaytan akirya gute ko ndi kukirira. Ngo yakirira ntabwo nabese musindi kukibona. Umuntu uzavuga amagambo faqad asa Abul Qasim, azamanye ko asuzuguye Papa Kasimu ariwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasul rakubwiye ngo shaytan yakiriye n'ubwo gose uri kukibona, wowe urapinze. Baba bagira filosofi ku bintu bya Mwenyezi Mungu. Ya ikhwan, mu bintu bya mbere bizatuma Allah duha aljanna nuko twebwe twemera ibyo tutabonye. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah atani suratul Baqara. Ariko uvuga kubemera Imana mu bintu bya mbere dushimiye ngo nuko twemera ibyo tutabonye. Ni naho ruzingiye rwa imani yacu. Abakanya baratubwira ngo Allah wamubonye. La, Allah tumumenya gute? Twamumenya gute? Bi ayatihi wa makhluqati. Ikitwereka ko Allah ariho ni ibitangaza bye n'ubuhambare bwe n'ibyo yaremye. Sibyo bitwereka kubaho kwa Allah, ariko turamwemera, ariko ntabwo twamubonye. Rasul sallallahu alaihi wasallam twebwe biki gihe ntabwo tumuzi, ntabwo twamubonye, ariko iyo batubwiye ngo Rasul yaravuze ni sami'na wa ata'na, ibi nibyo bizatuma Allah duha aljanna w'Islam. Niba Rasul akubwiye ngo kirakira nutakijya shaytan arahita kirya, wizana filosofi na analyse muhango kiriye gutesi ukandi kukireba umva. هذا ضلال وجهل. فعلى كل حال يا إخوان
rasul ari kutwigisha ibi byose yuko inema igomba kubahwa, inema igomba kubahwa. Uramenye nukuzazana imikino ku nema yande ya Allah tabaraka wa ta'ala. طيب ختاما مقصود الإسلام هانو هذه قصة صغيرة، هذه قصة في الله عز وجل بالقرآن كجرا مؤتخرك إنغرك زوج سوزورا إنما يا الله نكوي تشغشير. قال الله عز وجل الله بالقرآن يرمزمه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ngo abantu bashaka kumenya agaciro k'inema ngo baza bimenyera kuri qissa y'abantu ba Saba na agace ko muri Yemen, mu gihugu cya al-Yaman muri Yemen. Aba bantu bari batuye muri aka gace manna Allahu alayhim bi ni'amin la tuqaddar bithaman. Allah yarabahundaga jawo inema wallahi utabona icyo uzinganisha nacyo muri kiriya gihe cyabo. Ni abantu bari batuye muri Yemen muri Saba. Allah yabahaye inema nyinshi zikomeye kurenza abandi bo muri icyo gihe. Ngo abantu bashaka kumenya agaciro k'inema bafite aya, bafite ikimenyetso naho bakagombye kwigira ku byo Allah yakoreye ku bantu ba Saba. Jannatani an yamin wa shimal. Ngaba abantu Allah rero bahundagaje inema ze yarabahaye imirima n'ubusitani iburyo bw'umudugudu n'ibumoso bw'umudugudu. Yani agace batuyemo bari bafite imirima mu ruhande rw'iburyo no mu ruhande rw'ibumoso, imirima yera imbuto ibimera ibiribwa. Kulu min rizqi rabbikum. Agaranje rababwira ati murye muri izo ni rizqi zanjye ndabahaye murye. Yani bari bafite imirima beza, imirima irimo imbuto y'ubwoko bwose ndetse n'ibyo kurya by'ubwoko bwose. Allah arababwira ati kulu min rizqi rabbikum, ngo murye izo ni rizqi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo nibyo Allah yabahaye nk'ingabire murye. Washkuru lah, ariko mujye murushaho kumushimira. Kama qala Allah ta'ala, Allah muri Qur'an yatubwiye ngo iki? Wa kulu washrabu واشكروا نعمة الله عليكم كنتم مؤمنين. هكذا الآية. الله بالقرآن يرتبيه كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروه إن كنتم مؤمنين. هكذا الله رمزه مجمع جمع نمزاجي ibyo bahaye mujye mubirya ngariko mujye murushaho kunshimira. Niba koko murabemera Mana nyakuri n'abangaba Allah babwiye ngo kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, murye mungabire za Allah subhanahu wa ta'ala bahundagajeho ngariko washkuru lahu, mujye murushaho kumushimira mumuzirikane mumenye ko ibyo murimo n'inema za Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye. Baldatun tayyiba, wallahi ngagace batuyemo kara gace keza bafite akayaga keza, nta zuba ryinshi ribangiriza imyaka, nta n'imvura yayindi igwa iza ikangiza imyaka. Oya, Allah rero bahaye aho gutura heza, ikirere cyiza, banezerewe. Baldatun tayyiba wa rabbun ghafur. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyiri kubabarira subhanahu wa ta'ala n'ibyo bagombaga mu nk'amakosa. Allah yarababariraga subhanahu wa ta'ala. niyo hali bari babaye mu barabana fi raghadil ish, babaye mu buzima bw'umunezero bwo kurya no kunywa bameze neza. Fa'aradu, ngo aho kugira bashimire Allah subhanahu wa ta'ala a'radu 'an ash-shukr, bateye umugongo ibi Allah babwiye, ahubwo batangiye gupfobya inema za Allah no kuzitesha agaciro. Fa'arsalna 'alayhim sayla al-'arbi, ngo Allah subhanahu wa ta'ala hari ukuntu barubatse urukuta rw'umudugudu wabo. Urumva Islam, hari ukuntu barubatse ahantu bari batuye cyari icyaro ariko bubakiye urupangu, wari umudugudu ariko wubakiye ukortiriye. Hanyuma amazi yaturukaga ku misozi. طبعا العلماء يقولون
abamenyi baravuze bati aba bantu bari batuye mu kabande ahantu bari batuye ni nko mu kibaya imisozi iri hejuru ya tayib amazi yaturukaga ku misozi imvura yaguye bari barubatse urukuta muri icyo kibaya bari batuyemo cyangwa se muri ako kabande bari batuyemo bari barubatse urukuta rutuma amazi amanuka ku misozi imvura yaguye atabasha kuba yakwinjira kugira ngo abangirize imyaka yabo ndetse n'iki n'amazu yabo mwabyumvise Islam bubaka urukuta rutuma amazi amanutse ku musozi bayaha umuyoboro bayubakira za ruhurura mbese barayayobya bayimurira mu mirima yabo kugira ngo ijye yuhira imirima yabo byasanzwe Islam ibiko bari barabikoze mu buryo bwa handasa yani buryo bwa gitekinisiye mu myubakire bari batuye mu kabande ariko amazi hejuru yabo hari imisozi amazi aturuka ku misozi tayeb maza fa'alu bari barakoze iki baragiye bubakira umudugudu wabo bubaka urupangu urukuta saddan urukuta rukomeye cyane rubuza amazi kuba yabinjirana akabasenyera amazu yabo ndetse n'amatungo yabo n'imyaka yabo urwo rukuta bamaze kuruzamura bakora n'imiyoboro ayo mazi amanuka ku musozi azajya yinjiramo hanyuma akinjira mu mirima barayayobya bayinjiza mu mirima yabo kugira ngo ajye yuhira imirima yabo bayabyaza umusaruro sibyo Islam tayeb Allah subhanahu wa ta'ala bamaze guhakana inemazi ubibyo Allah rero bahaye barya bamwe banezerewe batuye heza bamaze gola falamma a'radu bamaze kwigomeka kuri Allah kuri inema no kwanga kumushimira arsalna alaihim sayla al'arimi ngo twaboherereje mada Allah muzi ibintu bakora yaboherereje agasimba gatoya ako gasimba niko karaje kamunga urupangu gahereye hasi fanaqaba karaza gatobora rwa rukuta rwabuzaga amazi kwinjira sibyo Islam rwa rukuta rwakumiraga amazi aturutse ku musozi kuba yakwinjira amere nk'isuri irimbura amazu yayo Allah yohereje agasimba gato karagenda karya rwa rukuta gake mubona ko agasimba karya urubaho cyangwa se umuryango simubizi uburyo gatobora urubaho karagenda kamunga rwa rukuta gato kagenda gatobora gake gacengera mubona hari ibisimba bitobora inkuta simubizi wallah ugasanga urukuta agasimba karacukuye kinjira mpaka karatobora ibyo bibaho na Allah yohereje agasimba karaza karatobora urukuta gake hanyuma umwobo uragaragaye Allah amanura amazi araza ararimbura ahita binjirana yani amazi yaraje atobora rwa rukuta kuko hararangaye agasimba karatobora amazi aratobora yinjira mu rukuta bya bindi bakwepaga imyaka yose amazi yaraje amera isuri iraza irarimbura angavuga ngo iki wabaddalnahum bi jannatayn dhawatay ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil ngo Allah yohereje amazi araza ararimbura ya mirima n'amazu yabo ararimbuka n'amatungo yabo aragenda bwa busitani bubiri Allah yarabahaye baryagamo bakanywa Allah ngabuhindura maza abuhindura yani umurima ahubwo w'ibiti birura Allah subhanahu wa ta'ala murabize arimo ibiti by'imbuto ziryohera abantu barya bakanezerwa Allah uramurima yarawurimbuye ahubwo hameramo ibiti ngo by'amahwa ibiti by'amahwa n'ibiti bigira mana imbuto zibiha mbese la yastafiduna biha Allah azanye ibimera muri ya mirima naam ibimera bidafite icyo bibamariye batarya ngo banezerwe ngo bishime badashobora kubona ko basaruramo nk'ibyo basaruragamo mbere dasobanutse Islam Allah arangira bago dhalika jazainahum bima kafaru nicyo gihembo twabahembye bamaze guhakana inema zacu wa hal tujza illa al-kafur ngese ubundi hari ikindi abari bakwiye guhembwa yani ibihano ngibi murabona bidakwiriye abantu nkabariya igisubizo niye gusubira Islam
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير مزيد نعمة الله لنا هاي بلا معنى مزيد نعمة الإسلام وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة الله سبحانه وتعالى munema rera haye bano bantu nuko yari yarabahaye gukora amasafari batavunitse nukuvuga ngo iyo bakoraga amasafari bageze za Palestina bagiye no handi bashaka kujya za Yemen nako bagiye aho bashaka ngo wallahi imihanda yose bacagamo habaga hateyemo ibiti bagenda barya yani ntango bitwazaga impamba ku safari aba bantu basaba ubundi murabizi kera uko nta modoka zabagaho nta n'iki bagenderaga ku mafarasi sibyo Islam ukitwaza ibyo urarya n'ibyo uzanywa n'ibyo uzakoresha byose mu rugendo ababo basaba mu nema Allah yarabahaye inzira zose bacagamo bagize amasafari ngo habaga hari ibiryo ibyo kurya bibategereje imbuto n'ibyo kurya byiza ngo ntabwo bajyaga bitwaza impamba igihe babaga bavuye mu gace kabo bagiye mu kandi waqaddarna fiha as-sayr ngo twatwaroroheje kuri bo icyitwa isafari yani Allah yari yaraberetse inzira zapanya za bugufi zibageza aho bashaka mu gihe cyose bashaka Allah abarinda isafari z'umuruho abereka inzira za bugufi zabageza mu bihugu bashaka kugeramo arazibereka iyo ilmu baraygira siru fiha layali wa ayyaman aminin Allah arabwira ati rwose mwishire mwizane mujye mugenda ijoro n'amanwa kandi n'inema ya gatatu Allah yabahaye nuko izo nzira bacagamo zari inzira zuje umutekano furu ijoro n'amanwa ngo baragendaga nta bajura nta babambura ibintu byabo mu nzira abadan bakoraga amasafari ijoro n'amanwa kandi bagaca inzira za panya za bugufi naam kandi byo bakabikora aminin batekanye nta ngomyi nta bajura nta babatangira mu nzira nta nyamaswa n'ijoro ishobora kubitambika abadan kandi ari nako bagenda barya banywa aho bageze kuko nta mpamba bitwazaga izari nema Allah hundagaje kuri bana abantu muri Yemen basaba ngo faqalu mubukuru bavuze bamaze guhaga inema umurengwe haulai mutrifun aba bamaze guhaga inema za Allah bagize umurengwe qalu baravuze bati rabbana ba'id baina asfarina mana zino nzira watweretse za bugufi ntabwo tukizikeneye dushaka amasafara nkunanye urumva mwene Adamu w'Islam ba'id baina asfarina mana sira birometero binini zino nzira batweretse za bugufi turazirambiwe dukeneye kumenya n'izindi nzira zakure bahisemo umuruho kandi Allah yaraboroje nk'ababaro Israel n'ibere Israel Allah yabaga ibiryo biturutse hehe mu juru bita manna wasalwa ibi ni ibiryo Allah yahaga ababano Israel biturutse mu juru beranje bavuze guti babwiye Allah ati turarambiwe n'ibi biryo dushaka ibyo tugize gute twihingiye ibyo twihingiye nibyo dushaka kurya twebwe ibyo biturutse mu juru turabihaza Musa aravuga atastabiduruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair Musa aravuga ariko mwebwe ubu koko yani ibiryo bya Allah mushatse kubisimbuza ibiciriritse bya hano kuri iyi si okay sawa wallahi aba nabo bameze nka bene Israel Allah murumbi ndema yari abahundagajeho ibirometero arabiborohereza yani inzira araziborohereza zabafasha kugera aho bashaka muri za Yemen nako muri za Palestine za Suriya muri za Syria bagendaga amini batekanye kandi buri gace kose bagezemo barya nta mpamba bitwazaga kandi inzira ari za bugufi nta muruho baranje babwira bati Allah baramubwira ati
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ما نجسل زنزير زابو في وتكورته ترازيرامبيwe dukeneye twebwe inzira za kure nazo tuzimenye nizo dushaka kujya tunyuramo izi ni za bugufi wadhalamu anfusahum barihuguza bakora kufru ni'ma bahakana Allah baramuhuguza bakora dhulm faja'alnahum tayyib fakayfa kana aljaza Allah rahimjiki Allah navuze faja'alnahum ahaditha ngo twabagize iciro ry'imigani ku bandi baje nyuma bitewe n'ibyo twabakoreye na nisa turi kubavuga sibyo na nisa Allah ravuze ngo twabagize abatangwamo kiswa n'inkuru ku bandi bidalil uko Allah bitubiye muri Qur'an n'ubu turi kubivuga kandi turi kubivuga lil'ibra kugira ngo natwe tubikure biki isomo sibyo Islam ngo twabagize iciro ry'imigani kubazaza nyuma wamazzaqnahum kull mumazzaqi ngo turabashwanyaguza niko Allah avuze ngo Allah isagira gute dammarahum Allah bamaze kwigira inakoreka no guhakana inema za Allah ngo wamazzaqnahum kull mumazzaq ngo twahise tubashwanyaguza ukubashwanyaguza inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur ngo ibi ni bimenyetso ni nisomo rigaragaza ubuhambare bwacu n'ibimenyetso byacu kuri babandi barangwa no kwihangana bakanashima inema za Allah subhanahu wa ta'ala la hawla wala quwwata illa billah wallahi qissa ya ikhwan ila hajije ko tuweri somo aba bantu Allah manna Allahu an mubishina ma Allah bahundagajeho fakafaru ni'matallah bahakana inema za Allah alaihim kuribo Allah buze guki fakaifa kanat natija umusaruro wabaye uwuhe resulta mazzaqnahu kull mumazzaq ngo twarashwanyaguje ko abavuze Allah arabashwanyaguje arabasiba aradammara ararimbura subhanahu wa ta'ala anabagira madha faj'alnahum ahadith abagira iciro ry'imigani arabashwanyaguje kull mumazzaq turanabashwanyaguza ukubashwanyaguza dhalika iyo nicyo gihembo cyabo kuko guhakana inema za Allah subhanahu wa ta'ala fa'ala kulli hal ya ikhwan ihtiram an-ni'ma wa 'adam izdira'iha kuba inema no kwirinda kuyipfobya no kuyitesha agaciro biri mu ndangagaciro z'Islam bino mu mpamvu zituma Allah akongera sibyo bese iyo ushimiye Allah arakongera subhanahu wa ta'ala wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adhabi lashadid Allah من القرآن يرتبيه ولا إن شكرتم ونمران كون شيمرا مكوبها إنما زانج مكمن غشيرو كاز مكنا من يوزمها الوري أري الله سبحانه وتعالى لا أزيدنكم بنها كمزنزه جيا والله ني وشاك كو الله كونير متونغو اشكر الله شيمرا الله تبارك وتعالى سجوا إسلام shimira Allah gute kugira ngo byite kwa Allah ko mushimire paka condition eshatu ziboneke ashartu alawwal condition ya mbere igaragaza kushimira Allah ni atahaddathu bin ni'ma kwanza no kuganira iyo nema ukagaragaza ko nyiri kuyiguha ari Allah subhanahu wa ta'ala sio islam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Allah ratujenga inema za Allah mujye muziganira muzibwira abantu igihe atarimo kwiyemera no kwishongora ku bandi sio islam burya la mani' ntacyo bitwaye kubwira abagenzi bawe ukababwira ati alhamdulillah iri joro Allah ma inema yamuhaye umwana w'umukobwa Allah ma inema y'umwana w'umuhungu sibyo Islam ibyo ukabivuga kugira ngo wereke ibiremwa bya Allah ineza ya Allah kuri wowe la riya'an wala fakhran wala sum'atan wala ujuban bitarimo kwiyemera na kiburi n'ibindi ngibyo ibyo Allah arabishima burya biba binagaragaje ko mushimire iyo inema za Allah uzivuze alhamdulillah uyu munsi Allah ma imodoka alhamdulillah uyu munsi Allah ma urugo rwiza hadi ni'ma iyo ni nemo mugomba kwishimira Allah ukanabivuga bil lisan kururimi الشرط الثاني condition kabiri garagaza kushimira Allah subhanahu wa ta'ala ni al-i'tiraf bin ni'ma kwemera mu mutima wawe yuko koko iyo nema kwanza ari Allah subhanahu wa ta'ala yana fi nas kuko harabanu fi unas harabanu Allah aha in'ama
ويشكر غيره هذا الشيمنا هذا الشيمنا أندي تري الله سبحانه وتعالى وبكل مركيه نما علي الله يبوها قارون يبوذا وتي إنما أوتيته على علم عندي قارون بارون يتي نما روا شيمي ما نمريزو نما زاو بوهو يا من جيبي يجينا يبوني كوكو جنجي بقاد فخسفنا به وبداره الأرض أغامر القرآن يتوني وتي أغامر كويجي نكوريكا gotkwara duttegeka isi yuko imumira we n'imitungo yiyemera nagaye nani sara tatemya qaru الشرط الثالث كونديشن ذات تجارة كشيمira الله harimo ماذا التصرف تنسى تصريف النعمة في مرضات الله gukoresha iyo nema mu byo Allah shaka ugukora mu gatanga buryo utanze sodaka ubushimire amwe ku nema yaguhaye umutungo fa'ala kulli hal ikhwan شكر النعمة بشيمر الله كونه مزه ni wajibun ala kulli muslim ni ngoma kuri umwislamu wese dusabe Allah turinda kwa muri babandi bahakana ine maze wal iyad billah wa la'alla fi hadha kifaya wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.